ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kumnungin tay Diyan bin real Abapor eleksyon Yabin til Kumnungin tay Yala kari Nada para maginia Input inshi Kapor banjin day Kapor bakin Tangkaday Kahok jongi Kung kitry ri Jit ya kajing iye ya kajing isi Nadangi kwa jing kila Weng shwa ya kaman simbishni Kapihu Kakar ekbat ka asap Kapabamsap Ya kajing mojing perkat Barong inyon Akabong Barong insyon Akabong Long pilong pa Akabong Samna samhoy Akabong Kunungin day Diyan bin real Abapor eleksyon Yabin til Kunungin day Yala karin Nada para magiya Input inshi Kapor banjin day Kapor Kadai kahok jongi kung kitry Jita si siyempang Omda ka si siyongsi Nadagi kwa jingkala Weng shwaya kaman simbishi Kapihu Kakar ekbat ka asap Kapabamsap Ya kajing mojing perkat Barong inyon Akabong Barong insyon Akabong Barong pinong Akabong Samna samhoy Akabong Barong inyon Barong insyon Akabong Ang pinong pa Akabong Samna samhoy Akabong Kapor kaladay bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke Kyrtong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki jingkeli ki bapidon kamman yo ya ke jubab haswa bapinlek ban tap ya ke vote jongpi haka arpuwai tarik urampang arajar arpusa baik ya ke program markman bat ki Kyrtong